Assalamu alaykum jamoat. Bugun 8-aprel Talan Sayapkerden monday Surkoyon, Pazlavan Surkoyondan. Nokenda Pazlavan tanıysardı. Polvandı. Oşo kişinin Surkoyon liniyasından. Belli, jeterli, jaş 3 ası, boy 1.60'ga çeyin var. Pilota 55 plus 60'ga jakın. Akçası bürü 80 ming so'm jakın jeri deydi. Ulağı jakşı deydi, aygırın surapmın deydi. Aygırın da surap berem deydi. Attım putu kolu, jebişkeni jakşı. Tolga bir jerinde onu, jaş degende kolun işlep terisin biriktirip koygan jeri var nerede. Şöyle jaş degende biriktirip koygan eкен да. Kavak başı öz mындай zardasi jindi. Аттарға барғанда, мында қаққалағанда, сұқылағандач. Кішкене бағып тұрып, ұлақ ашып атырған атыраса. Çabuk жүрген екен. Бүрі 80 мing сом кемі бар. Суағайлығы ана мындай өзін алып жүргендері жайын деген аттыншы. Қазықтарын көріп тасарды мына. Только сәл арығырақ та. От. Чапчы бір. Жүгірбеді атам, ош атқа асылысы келді. Ангеліге зор оқшет, оны атқа жетелегенде дәп салды да.